Nyemerera ngusuze kandi gushimire mukunzi wa Newslab TV. Ndizera yuko aho uherereye hose umeze neza kandi ukomeje kunogerwa n'amakuru turi kugenda tugutegurira. Ni hasaha rero tubagezaho amakuru. Turagusaba kubanza gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo tuzajye twibanira buri munsi. Icyo dukora twebwe ni amakuru twateguye, tubategurira ibyegeranyo, tugasesengura byose mu makuru yacu uzagenda ubisangamo. Tuje kugaruka ku ngingo imwe. Na makuru y'ibanga, na makuru y'ubutasi agiye hanze none ahangaha, ayo ngayo n'ahandi hantu uzajya hasanga atari kuri Newslab TV. Nagira nkubwire yuko igihugu cy'Ububirigi ubu noneho kirimo gukoresha NATO. NATO ni wa muryango wo gutabarana wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu by'i Burayi, wa wundi urimo gushaka gushegesha Putin, wa wundi washegeshe Gaddafi, wa wundi washegesha abategetsi batandukanye mu burasirazuba bw'isi hariya muri Aziya. Uyu muryango noneho Ububirigi burimo burawukoresha mu gusenya cyangwa mu kugaba ibitero biremereye kuri Kongo. Ni ishyano kuri M23, sinzi ko iri buze kurusyaho kuri ibi bitero cyangwa kuri izi ntwaro, kuri aya masasu, kuri izi mbunda, kuri ibi bidege biremereye byose bya NATO Ububirigi burunze hariya muri Kongo. Nibyo rero tugiye kubagezaho muri aya makuru y'ubutasi, amakuru atugezeho Ububirigi ibintu bugiye gukora hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ukubyakiriza yombi, nyamuneka ntabwo ibintu biri buze koroha. Hashize imyaka 4 ingabo za M23 zihanganye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ni mu mirwano yaje gutuma M23 yigarurira umujyi wa Goma, yigarurira umujyi wa Bukavu, yigarurira ibice bitandukanye bya Rucuru ndetse n'ahandi. Ni imirwano mu by'ukuri imaze kugira ingaruka zitandukanye, ariko noneho uruhare rw'amahanga muri iyi mirwano nirwo rukunda kugenda rugarukwaho. Ubu noneho Ububirigi burimo gukoresha ibikorwa remezo by'ihuriro rya NATO mu bikorwa byabwo bya gisirikare muri Kongo. Bintu birakomeye, ntabwo biri buze koroha NATO muri Kongo. Wavuga ko M23 gashobotse. Amakuru rero twamenye ateye gute? Ayo makuru nuko hari indege y'ingabo z'Ububirigi itwara ibikoresho yo mu bwoko bwa Airbus A400M Atlas ifite nimero CT-04. Iyi ndege yagaragaye imanuka ku kibuga cy'indege cya Njiri i Kinshasa ku itariki ya 9 Ugushyingo, n'ejo bundi ku cyumweru. Iyo ndege yari ivuye mu Bubirigi nyuma yo guhagarara ku kibuga cya Zaragoza muri Espagne kugira ngo yongerwemo intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Yahagaze Zaragoza, ijya mu Bubirigi, iva mu Bubirigi igwa ku kibuga cy'indege cya Njiri hariya i Kinshasa. Iki kibuga cy'indege cya Zaragoza kizwiho kwakira imyitozo y'ingabo za NATO, ndetse kikaba gicumbikiye zimwe mu nganda zikomeye ku mugabane w'Uburayi zikora ibikoresho bya gisirikare. Urugero, hari uruganda rwitwa Instalaza SA. Iyi ni kampani ifite inganda zikora intwaro zigezweho zirimo amasasu akaze, ibikoresho by'ikoranabuhanga rya gisirikare, optronics, grenade n'ibindi bikoresho by'ubwirinzi. Intambara ishobora kuba igiye guhindura isura kubera gukoresha ibikorwa remezo bya NATO mu bikorwa bya gisirikare muri Kongo. Ubu ngubu Ububirigi burimo gukoresha ubushobozi bufite muri iyo miryango, muri NATO nyine n'indi miryango mpuzamahanga, kugira ngo bugire uruhare rw'ibanga mu guteza umutekano mu cyariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva ubwo inyeshyamba za M23 zasubukuraga ibikorwa byazo muri 2021, wavuga ko uruhare rw'Ububirigi muri iyo ntambara rwarushijeho kugenda rugaragara. Ariko birumvikana Ububirigi nibwo bwakolonije Kongo, kandi Ububirigi ni kimwe mu bihugu bisahura cyane umutungo wa Kongo ku rwego ruhambaye cyane. Ububirigi rero buriya bushinjwa ibintu byinshi hariya muri Kongo. Bushinjwa gushyigikira ingabo za FARDC zifatanyije n'umutwe wa Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Abangaba barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barwanya AFC M23. Ibyo rero ntibyarangiriye aho ngaho. Ubu ngubu indege zitwara imizigo z'ingabo z'Ububirigi
ni zimwe mu zikoresha inzira zitandukanye zirimo ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye mu Burundi. Uburundi buri muri uyu mugambi, ikibuga cya Kisangani, ikibuga cya Kindu ndetse n'ikibuga cya Njiri i Kinshasa. Izo ndege zitwara abasirikare, zigatwara intwaro, zigatwara n'amasasu. Mu kwezi kwa gatatu hagati, amakuru twabonye nuko habaye ingendo nyinshi za gisirikare hagati ya Buruseli na Kinshasa, hagati ya Buruseli na Bujumbura ndetse na hagati ya Kinshasa na Bujumbura. Zimwe muri izo ngendo zatwaye abasirikare cyangwa se intumwa za gisirikare, izindi zitwara ibikoresho n'ibindi bikenerwa mu bijyanye na gisirikare. Indege itungwa agatoki cyane ni indege ya gisirikare mu bwoko bwa Falcon y'ingabo z'Ububirigi, yavuye mu Bubirigi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu ijya Kinshasa. Bukeye bwaho ku itariki 18 yahagaze ku kibuga cya Kindu, isubira Kinshasa uwo munsi. Hanyuma isubira mu Bubirigi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu. Ububirigi rero bukomeje gukoresha ibikorwa remezo bya NATO mu nyungu zabo bwite muri Kongo, cyane cyane kubera umutungo kamere wa kiriya gihugu nyine cya Kongo. Ikibuga cya Zaragoza cyakoreshejwe mu gutwara amabuye y'agaciro ava muri Kongo nk'inyungu ishingiye ku nkunga y'ingabo Ububirigi butanga kuri FARDC. Turaguha inkunga y'abasirikare, ariko natwe inyungu nuko turi buze gutwara amabuye y'agaciro. Nicyo kiguzi ubundi. Ibi rero bikavuga iki? Ibi kagaragaza ko mu gihe Ububirigi bukomeje kuba umufatanyabikorwa wa politike n'umurinzi wa gisirikare wa guverinoma ya Tshisekedi, ibi bikorwa byose bigamije kubangamira ibiganiro by'amahoro bya Washington ndetse na Doha. Abikurikiranira hafi bakavuga ko byanze bikunze ibi ngibi bizagira ingaruka ndetse bigatuma n'amasezerano y'amahoro yari yitezwe adashoboka. Ababirigi nibo barimo kugira uruhare muri drone zirimo zigabwa ziturutse Kisangani, ndetse mu 2023 yagaragaje ko hari na drone zituruka i Bujumbura zikagabwa zikarasara mu Mikenke. Hari zarashe Masisi murabyibuka, hari zarashe kiraro cya Mpeti murabyibuka, n'izindi drone zose zirimo zigabwa. Bigaragara yuko harimo kwifashishwa ibikoresho by'uriya muryango wo gutabarana NATO. Bikaba rero ari ikintu gishyira akaga mu baturage ari muri Kongo, ariko noneho ku rundi ruhande wahindukira ugasanga kuri M23 ni ikibazo gikomeye cyane kuzigobotora ibi bitero bya guverinoma ya Kongo, ndetse bafatanyije n'Ububirigi. Ububirigi bwo buvuga yuko, mwibuke ko bufasha Kongo, buvuga yuko M23 nayo ifashwa n'u Rwanda ndetse n'Ubugande. Ndetse Ububirigi bukaba ari umunyamabanga ukomeye wa Tshisekedi. Nta masezerano ashobora gusinya Ububirigi butabyemeye. Hari amasezerano yaragiye gusinyirwa i Washington ajyanye n'ubufatanye mu by'ubukungu. Ayo masezerano muribuka neza yuko yasubitswe ku munota wa nyuma. Byaje kuvumburwa ko Ababirigi bo bahaye Tshisekedi inama yo kutayasinya. Ababirigi nibo bari inyuma ya Tshisekedi bamubwira ngo saba u Rwanda ruvane ingabo muri Kongo, kuko nicyo kibazo gikomeye cyane gihari. Ntabwo wakwizera yuko umutekano wabonetse cyangwa amasezerano y'amahoro yasinywe ariko bagifite ingabo hariya muri Kongo. Hagati aho ariko iby'amasezerano hagati ya Tshisekedi cyangwa leta ya Kongo ndetse na M23, biganiro by'Idoha bikomeje kuzamo gishegesha. Ntabwo umutekano witezwe uri buze kuza kuboneka vuba. Bakunzi bacu, turaza kubigarukaho mu makuru yacu ataha, tubabwira ikibazo gihari, kuko ubu ngubu ikintu gihari mugomba kumenya none muri iyi nkuru nuko Katari yamaze gutakaza icyizere. Yamaze gutakaza icyizere ku bijyanye n'aya masezerano agomba gusinywa hagati ya leta ya Kongo ndetse na M23, bitewe ngo n'imyitwarire impande zombi zirimo kugenda zigaragaza. Kongo iraresista iti bagombe bave mu bice bafashe. M23 iti twebwe ntago twahava, turahava tujya hehe. Mu by'ukuri ibintu ngo byatangiye gukomera ku rwego rudasanzwe, ku buryo ngo bigaragara ko ibi biganiro bya Doha nabyo bishobora kuzapfa nta kintu bigezeho.
ibyo ngibyo turi buze kubigarukaho mu nkuru yacu. Dufite amakuru acukumbuye turimo guhabwa n'imboni yacu iri hariya muri Katari, muri biriya biganiro, ndetse irimo kutubwira uko birimo kugenda, ariko ngo Katari yamaze kurambirwa, yamaze gucika intege. Reka rero bakunzi bacu tubashimire, tubateguze uko turi buze kubagezaho iyo nkuru nayo mu buryo burambuye. Turimo kuyitegura, turimo kuyitotora, nimujye kure, mukomeze kugira ibihe byiza.